Nekada davno, stari Cherokee Indijanac ispričao je svom unuku jednu životnu priču. U duši svakog čovjeka vodi se neprestana bitka, kao borba između dva vuka. Jedan vuk predstavlja zlo, predstavlja bijes, zavist, ljubomoru, mržnju, pohlepu, aroganciju, laž, krivicu, srdžbu, pakost, sebičnost, podsmijeh. Drugi vuk predstavlja dobro, predstavlja mir, ljubav, nadu, vedrinu, ljubaznost, dobrotu, srdačnost, darežljivost, istinu, suosjećanje, sreću, vjeru. Unuk se zamisli na nekoliko trenutaka. Sve svoje misli vrijedno usmjeri u dubinu djedovih riječi, pa ga upita: Djede, koji vuk na kraju pobjeđuje? Stari Indijanac pogleda unuka i odgovori: Pobjeđuje onaj kojeg hraniš.